Poštovani slušalci, još jednom dobar vam dan, srdačan pozdrav u ime programsko-tehničke ekipe. Nadam se da ste na radio talasu Banska Kosa, jer zapravo tim više što ste za to imali i razloga. U hitu dana na kraju sam zapravo najavio da ćemo u današnjoj emisiji sredom razgovor s povodom imati jednu zanimljivu temu. Za one koji su eventualno malo zakasnili, dakako da ću ponoviti, razgovarat ćemo o jednom zaista hvalevrednom projektu besplatne dostave hrane. Tim povodom gosti u emisiji Razgovor s povodom su gospodin Ivan Doboš, gradonačelnik grada Belog Manastira, jedinog baranjskog grada, ja to često puta volim reći i nekako mi moćno ono zvuči, i gospođa Vesna Nedić, inače voditeljica Oazinog projekta besplatne dostave hrane. Pre svega, gospodo, hvala vam što ste pronašli malo vašeg slobodnog vremena i što ste odlučili našim slušalcima, ali i ostalim građanima predstaviti ovaj, rekao sam na početku, hvalevredan projekat. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan vama u studiju, lijep pozdrav svim slušateljima radio Banske Kose i prepuštam riječ voditeljici projekta, voditeljici Oaze. Da, to ću ja ostaviti, to meni, gospodine Doboš, ja razumem, pokazujete ambicije ako nam bude trebalo. Dobar dan i ja ispred svoje udruge nevladine organizacije Oaza i zahvaljujem se ovim našim novinarima koji su nas zvali na ovako jedno predstavljanje ovakvog jednog projekta. Gospodin Doboš je na neki način vas i najavio da kako ja ću to učiniti kao voditelj ove emisije, iako mu se zahvaljujem. Nekako je potpuno prirodno da sa vama u ovoj emisiji i najviše porazgovaramo, iako da kako gospodin gradonačelnik nije slučajno ovdje, razgovarat ćemo i tekako sa njim u drugom delu emisije. Gospođo Nedić, rekao sam na početku, koliko god puta to zapravo da spomenem, mislim da neću pogrešiti, zaista hvalevredan projekat besplatne dostave hrane. Ono što me zanima, a čini mi se da će to zanimati veliki broj naših slušalaca, jeste zapravo uvijek postoji nekakva ideja. Pa evo, za početak predlažem da nam kažete kako je to zapravo sve počelo. Pa Oaza se bavi pružanjem socijalnih usluga već jedno 7 godina. To je prvenstveno pomoć starim i nemoćnim osobama na području grada Belog Manastira. I dok smo obilazili te osobe, naši aktivisti dok su obilazili, vidjeli su da postoji potreba za takvom jednom aktivnošću, nažalost u ovakvom jednom društvu, ali postoji i prije 2 godine mi smo aplicirali na natječaj Svjetske banke i mi smo ga dobili, ušli smo u najuži izbor, ali nažalost morali smo odustati od toga. Čak i smo dobili sufinanciranje od našeg grada, ondašnjeg gradonačelnika gospodina Bubalovića, ali se moralo odustati zato što nismo imali ono što smo našli negdje, barem danas, negdje dalje. A to je, nismo imali prostor gdje bi distribuirali, gdje bi raznosili, gdje bi radili aktivisti. Iako smo onda namjeravali čak i opskrbiti jednu kuhinju, to bi bila u Crvenom križu, ali tamo ipak treba malo veće obnove za takvu nešto, neke aktivnosti. A i ljudi, kada već to spominjete, zapravo imao se prilike čuti u gradu, ljudi dosta zapravo brkaju pojam ove besplatne dostave hrane i pojam pučke kuhinje. Pa pučka kuhinja je puno širi, tako da, puno širi pojam i ovo što mi imamo dosta u besplatne obroke, to je samo jedan pilot projekt i početak jedne pučke kuhinje. Pa ja mislim da ćete se i vi, a i gledalci isto, slušalci iznenaditi kad na zvanične one pučke kuhinje na koje smo mi navikli nema ni jedan Osijek. Caritas priprema obroke, ali se isto tako dostavljaju. Ne dolaze beskućnici, osobe kojima to treba. Znači, pučke kuhinje danas, barem na ovim prostorima, nema. Naš cilj je da obuhvatimo više korisnika nego što je sada, tako da možda jednog dana bude pučka kuhinja. Idemo, kada spominjete sada zapravo korisnike, vaše korisnike, idemo reći ko je zapravo uključen u ovaj program. Ono što me zanima jeste što je bio kriterij i ko vam je dostavio spisak tih ljudi, tih socijalno ugroženih pojedinaca. Ovako, mi inače kad pružamo te socijalne usluge, to su naši korisnici, obuhvaćamo korisnike iznad 65 godina koji su sami, nemaju bližnjeg svog blizu, znači, i koji su slabog materijalnog stanja
i koji su bolesni. Ima izuzetaka, pa znači ima i osoba koji su mlađi od 65 godina, to su obično osobe koje su teško pokretne i slijepe osobe. Ovim projektom smo obuhvatili 46 i popis smo dobili smo iz Centra za socijalnu skrb, znači ne pravi niti grad Beli Manastir ne pravi spisak taj, a niti Oaza. Znači to su osobe koji su na socijali i imaju, a kriterij za primanje ovakvih jednih toplih obroka to je primanja ispod 900 kuna. Što većina, 90% tih naših korisnika imaju 500, 400, 500. Gospodine Doboš, naravno, rekao sam na početku, mogu ponoviti, niste slučajno danas sa nama gost u emisiji Razgovor s povodom. Grad između ostalog je partner ovoga projekta, sponzor ste, ajde tako da kažem. Sa kojim sredstvima zapravo financirate ovaj hvalevredan projekat? Pa ja bih prije nego što direktno odgovorim na ovo pitanje rekao da je naš osnovni postulat u onom predizbornom vremenu bio da ćemo grad razviti razvojem gospodarstva i mislim da smo tu na dobrom... Na neki način, oprostite što vam upadam u misao, to je bio jedan od vaših predizbornih... Tako je, mislim da smo tu na dobrom putu da taj naš, ajde da kažemo i predizborni slogan u dobrom dijelu i realiziramo, pa već i u narednoj, možda u naredne 2 godine imamo neke od parcela smo prodali, 4 ugovora smo već ove godine sklopili, imamo najavu nekih zaista ključnih investitora o dolasku u grad, ali ja bih se sad usredsredio na ovaj drugi dio, jer pri razvoju gospodarstva zasigurno ne smijemo zaboraviti ni socijalnu komponentu u gradu. Tako da smo mi već ove godine podigli učešće, subvencioniranje učeničkih karata za Osijek sa 30 na 40%, znači 10% smo taj dio povećali, zasigurno ćemo na godinu povećati broj stipendija sa 5, znači duplo više, znači barem na 10. Ugradili smo u novi pravilnik, koji se nadam proći će na vijeću 28. da i oni, po prvi puta i oni koji imaju manje od 1000 i manje od 1000 kuna po članu obitelji dobivaju neke dodatne bodove, tako da i oni ravnopravno ulaze kod konkuriranja za te stipendije. Ali evo, onaj dio o kojem danas razgovaramo, grad je za taj dio, za taj program koji je dobila Oaza, tražila potporu od ministarstva, grad je izdvojio 90.000 kuna, to je bilo dostatno za ova 3 mjeseca, znači 10., 11. i 12. Na tom se neće stati, Oaza je već nominirala jedan novi projekat sa isto tako nevladinom udrugom iz Kneževina Vinograda, neću dalje širiti, onda ja bit će detaljnije od onih koji su to nominirali i koji su daleko zaslužniji za to, ali ja, a i moji suradnici, nikako ne odustajemo od projekta pučke kuhinje. Mi imamo zgradu Crvenog križa koju trebamo preurediti na način da se tamo vrši i priprema, ako ne priprema za početak, barem dostava, odnosno distribucija tih obroka koji će biti pripremani možda u Crvenom križu u Osijeku, Caritasu u Osijeku. Ja sam pokušao i s Caritasom Beli Manastir nešto na tu temu odraditi, jer isti takav program i projekt provodi se i u Valpovu i u Đakovu, gdje postoje isti takav prostor, iste takve zgrade. Znači, naš osnovni zadatak je tamo stvoriti uvjete za jednu zaista, ono što je Vesna rekla, zaista pravi program pučke kuhinje. Zapravo, spomenuli ste Valpovo i druga mjesta u kojima se provodi taj projekat, ali mi ne moramo ići zapravo toliko daleko. Takav projekat, prema informacijama sa kojima raspolažem, sprovodi se i u Dardi, Bilju i Čemincu, ako je to tačno. Dardi. Projekt provodi Crveni križ Darda, a on pokriva, mislim, Čeminac i nisam sigurna. Ali isto na način distribucije, isto se obroci pripremaju. Jasno, idemo baš upravo što se toga tiče, gospođo Nedić, distribucije, što uključuje taj obrok. Gospodin Doboš malo pre spomenuo da će on trajati barem za sada u ovom prvom delu 3 mjeseca. Projekt traje 3 mjeseca i to je pilot projekt, ali zahvaljujući još i Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi mi smo dobili
prošli mjesec dobili smo jednu potporu, to je jednokratna potpora se zove, s kojom smo ipak kupili nešto potrebno za ovo, a to su posude u kojima se nosi topli obrok za 40 osoba. Pazite, svaka osoba ima 3 kompleta, znači to je 120 posuda koje smo mi kupili zahvaljujući tom potpori i grad financira samo hranu. Znači nikakav doprinos nikakvom aktivisti, niti Oazi, niti gradu, niti nego samo hranu financira 3 mjeseca. Hrana se priprema u Crvenom križu Osijek, oni distribuiraju do Belog Manastira, a onda tu naš dostavljač nosi do krajnjeg korisnika. Zajedno sa vašim aktivistima? Išli smo na početku i to je onda se kasnije ide naš dostavljač. Obzirom da je hvale vredan projekat, ne bih imao ništa protiv da iskoristite ovu priliku pa da barem izdvojite neke od tih aktivista koji su bili u početku. Ovako, aktivisti su i naše, to je Dubravka Simedić, Jelena Opačić-Matijević, Stella Fabijan, Ana Jeličić i moja malenkost. Mogu vam reći da je to bilo puno truda, a pogotovo dok sam projekt krene. Kolegice koje sam spomenula, oni su bili na terenu, oni su istraživali potrebe tih osoba, jer, pazite, i kad smo dobili taj spisak od Centra za socijalnu skrb, mi smo ih morali obići, morali su potpisati da će dobiti i ima par osoba koji nisu htjeli i moram istaći jednu baku iz Branjinog Vrha koja je rekla, ima dosta godina i ona je rekla da ne želi primati iako ima 500 kuna zato što ima baštu iz koje ona ipak nešto može izvući, a sigurno je nekome nešto više potrebnije. Tako da aktivisti su morali obilaziti i evo došli smo do konačnog broja 46. Prvo je to bilo 40, ali kad smo sve stavili na papir, onda ipak smo uspjeli još financirati za još 6 korisnika. Pazite, to su samo, to je mali dio onih koji primaju tu socijalu. Veći broj, ali ne spadaju u naše kriterije. Znači, ispod 65 godina su i oni koji su radno sposobni, to sigurno ne mogu dobiti. Sasvim sigurno ljudi koji vode ovaj grad bili bi više nego zadovoljni da se to zaustavi na toj brojci 46. Nažalost, to tako nije. Želite nešto? Nažalost, naravno, nažalost, taj broj je iz dana u dan sve veći. Mi to gore u gradskoj upravi osjećamo, jer evo, ja bi samo naveo isto jedan od socijalnih programa koji grad provodi u suglasju, odnosno s potporom županije, to je podjela ogreva, gdje je bilo prvobitni spisak, je bio na nekih 423 osobe, u međuvremenu dok se dijelilo još 15 osoba je dobilo potvrdu od Zavoda za socijalnu skrb, a meni iz Centra za socijalnu skrb, a meni se u međuvremenu javilo njih 15-ak koji su na neki način očekivali da će netko od ovih odustati pa da će možda oni moći uskočiti na taj spisak. Međutim, nažalost, ja gotovo svakodnevno gledam ožalošćena lica tih ljudi, a nemamo načina kako im pomoći. Jer ako tu otvorimo i ta vrata za takav način, onda ja se plašim da će pored onih 423 stvorit se barem još novih 100-200 ljudi koji bi i na taj način došli tražiti pomoć od grada. Gospodo, ja predlažem da ovdje napravimo jednu kratku muzičku pauzu, da poslušamo jedan broj pa ćemo se posle vratiti ovom zanimljivom razgovoru, a našim slušalcima da kako preporučujem 96.9 u nastavku programa. U ruci nosim karte za provod i vedro vreme na licu svom. Treba mi samo tvoja lepota za duplu sreću sa povodom. U srcu pesma sama se peva kad si kraj mene ti, čak i kad grmi i kada seva, to je od radosti. Bum, bum, pravi bum, bit će sutra vest o nama, trač i listina, pisat će o novinama. Bum, bum, bit će bum, samo nam fali kum, pa da overi, ko što je sad na proveri.
ja sada zablistaj pred ljudima. Umesto reći, reći se slika, šta nosim tu u grudima. U srcu pesma, sama se peva, kad si kraj mene ti. Čak i kad grmi i kada seva, to je od radosti. Bum, bum, pravi bum, biće sutra vest nama trač ili istina. Pisat će o novinama, bum, bum, bit će bum, samo nam fali kum. Pa da overi, ko što je sad nam proveri. Vest nama trač ili istina, pisat će o novinama, bum, bum, bit će bum, samo nam fali kum. Pa da overi, ko što je sad nam proveri. Bum, bum. Poštovani slušalci, evo malo smo se odmorili za ovaj muzički broj, vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostima. Samo kratko bih želeo podsjetiti da razgovaramo u emisiji Razgovor s povodom, da kako svake srede. Razgovaramo o projektu besplatne dostave hrane ugroženim pojedincima na području grada Belog Manastira. Jesam li to dobro rekao, na području grada Belog Manastira? Tako je, i Šećerana i Branjine. Da, prigradska naselja, jasno. A povodom toga naši gosti su gospodin Ivan Doboš, gradonačelnik grada Belog Manastira, i gospođa Vesna Nedić, voditeljica oazinog projekta besplatne dostave hrane. Ne znam da li ste namjerno, gospođa Nedić, ili slučajno, pretpostavljam slučajno, zaboravili istaći kada ste nabrajali da ste osim što ste nabavili onih 120 preko potrebnih porcija, da ste zaboravili spomenuti da sem tih porcija da ste nabavili i druge nužne stvari. Pa evo, možete iskoristiti priliku spomenuti što ste još osim tih porcija nabavili. Osim tih kompleta posuda, isto smo nabavili jednokratne potpore od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i jednu mašinu za veš i peglu i stol. Tim aktivnostima se mi već bavimo, ali nažalost često to nosimo kući i radimo, obavljamo za naše korisnike. Problem će biti još, moram priznati, gdje smjestiti i tu veš mašinu i sve ostalo, jer na našem prostoru ovdje grada malo je teže, da. Tako da će to biti problem, ali... Potpuno je prirodno da ste kao voditeljica ovog projekta obilazili one ljude kojima je pomoć potrebna. Kako su iskustva sa terena? Pa ja mislim da su dobra iskustva. Svi su prihvatili i evo danas smo imali sastanak sa gerontodomaćicama koje smo zaposlili preko javnih radova Zavoda za zapošljavanje i oni su nam rekli da hodajući na terenu da su naši korisnici jako zadovoljni ukusnom hranom i normalno toplim obrocima, besplatnim toplim obrocima. Gospodine Doboš, zapravo sve ovo o čemu pričamo je, ako ćete se složiti sa mnom, temelj jedne prave pučke kuhinje, jer ovo o čemu razgovaramo je tek projekat besplatne dostave, nema veze apsolutno sa pravom pučkom kuhinjom u pravom smislu reči zapravo, ali to je tek temelj prave pučke kuhinje koja barem do danas nije
zaživjela. Pa evo, zanimalo bi me zašto, jer očigledno je iz svega onoga što ste nam rekli do ovoga trenutka je da postoji potreba za tim. Naravno da postoji i... Sa žaljenjem to moramo konstatirati u jednom Belom Manastiru, Baranji, bogato je, prebogato je, ali to je tako. Tako je i kao što vidimo ova sredstva koje je udružio grad sa ministarstvom su dostatna samo sad za ova 3 mjeseca. Grad je naravno voljan ukoliko ministarstvo i nadalje pokaže osjetljivost za provođenje ovog programa, da grad ponovo udruži, ja se nadam da će i gradski vijećnici biti dovoljno osjetljivi da mi u proračun ugradimo još i dodatna sredstva da se taj program i nastavi raditi, ali grad je naravno voljan i da uđe i u preuređenje nekih od eventualnih lokacija u gradu, neke od eventualnih prostorija u gradu gdje bi mi zaista onda počeli s tim, kao što sam i prije napomenuo, barem programom distribucije tih obroka koji bi se za početak spremali negdje dalje gdje za to postoje uvjeti, a onda korak po korak da i mi sami ovdje u gradu stvaramo uvjete, pa da to ne bude samo grad Beli Manastir, nego cijela Baranja. Kao što vidimo, ti se programi provode u Čemincu, u Dardi, u Belom Manastiru, pa zašto da Beli Manastir ne bude centar gdje bi se pripremali ti obroci i onda distribuirali diljem Baranje. Ja nikako ne mogu a da ne istaknem ono što je Vesna isticala cijelo ovo vrijeme i s ponosom, to mogu reći, da je čovjeku puno srce kad doživiš 46 stisaka ruke od tih zahvalnih osoba. Ja isto tako sada vidim, odlazeći na tržnicu, u trgovinu, pa i na ulici, da mi se ljudi neki onako s osmijehom me pozdravljaju, vratio im se osmijeh na lice, ipak su dobili i u vidu tog jednog toplog obroka, a kad njim budemo zaista omogućili da budu imali pučku kuhinju ovdje, ja mislim da će se onda mnogima osmijeh na lice, nažalost tako je, ali stari ljudi će i u neka bolja vremena, buduća nadamo se, ipak biti predodređeni na ovaj vid pomoći, socijalne pomoći. Gospođo Nedić, vi tu pomoć da kako očekujete od grada Belog Manastira, pa evo postavlja se nekako logično pitanje što dalje? Pa što dalje, to je teško pitanje u današnjem vremenu. Možda mogao mnogo više reći gospodin Tomaš, ali svakako postoje nekakva vaša očekivanja, a on će reći ono... Pa što dalje, to je teško reći, pogotovo što Oaza egzistira od donacija. Oaza je aplicirala za fondove Evropske unije, za IPU. To su veliki novci, 250.000 eura za 3 godine. Partneri su nam tu Udruga žena Izvor iz Knežije Vinograda i partneri su nam je grad Beli Manastir. Ja vjerujem da mnogima nije poznato, ali kad apliciramo za te evropske fondove mi moramo imati sufinanciranje. Oaza nema sufinanciranje, nema svoja sredstva, tako da nam ovaj puta su ta sredstva obezbedio je grad Beli Manastir i to u visini negdje 90.000 kuna kao što je sada za te 3 godine. Mi smo, moram priznati nešto da vam kažem, mi smo aplicirali ove godine isto takvim projektom za Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. 3 godine ili 3 mjeseca? 3 godine. Ne. Ovo što sam rekla za IPU to je 3 godine, a ako dobijemo, nažalost, rezultati su tek 7. i 8. mjesec. Kada očekujemo rezultate, nadam se pozitivne, i kada onda može krenuti dalje ovo što smo sada provodimo. Moram nešto reći što me jako onako boli, što ove godine smo aplicirali Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, isto 3-godišnji program sa istim takvim aktivnostima i isto nam je grad bio partner sa istim tim iznosom i nažalost nismo ga dobili. Pazite, ako dobro ne napišete projekt, pa ako dobro negdje nešto kiksate, pa sad niste dobili, niste dobro napisali, ali dobili smo odgovor da je odličan projekt, da je dobro napisan, ali ima neko koji ima više bodova. Dobili su 13 udruga. Od tih 13, 7 je Zagreb. 3 Split, 1 Rijeka, 1 Osijek i to je i još jedna u Gorski kotar. To je za pružanje socijalnih usluga. Ispada da samo socijalnih slučajeva ima Zagreb i Split.
mislim da to nije u redu i mi smo se požalili ministarstvu da moraju biti jedni kriteriji malo drugačiji, da bude rasprostranjeno te nekako na svim područjima Hrvatske. Činjenica da je isto Baranja dosta loše, ima puno nezaposlenih, ima puno starih osoba kojima to treba. Gospodine Doboš, niste baš, ako sam dobro primijetio, niste baš bili najviše zadovoljni, najbolje zadovoljni aktivnim uključivanjem određenih institucija. Kada to kažem, pri tome mislim konkretno na društvo Crvenog krsta Belomorskog. Pa gledajte, ja mislim da su oni trebali preuzeti jednu odgovorniju i aktivniju ulogu u svemu tom. Nadam se da će i oni shvatiti da i oni postoje u ovom gradu, da i oni određena sredstva dobijaju od grada za svoj rad i da bi onda zaista korektno bilo da kad grad ima neke ovakve akcije, pogotovo kad te akcije, ti nominirani projekti prođu, da onda svi čimbenici u gradu koji god mogu da daju svoj doprinos, svoj obol realizaciji tih projekata. Nadam se da će ne samo oni Crvenom križu to shvatiti i da će se, kažem, u budućim akcijama, u budućim projektima sigurno aktivnije uključiti. Jer gledajte, za ovakve programe će uvijek biti potrebe. To govorim iz razloga što mnogi ljudi, imamo mi 2 doma za zbrinjavanje starijih ljudi u kojima su zbrinuti ljudi koji su na neki način osigurali svoju starost. Ali vi imate niz ljudi koji nisu uspjeli u životu osigurati tu svoju starost. Jednostavno nisu uspjeli u životu i šta sad njih pripustiti jednostavno ulici. Pa red je da onda grad pa i ostale ustanove toliko socijalno osjetljive budu, pa da i takvim ljudima barem koliko toliko daju taj jedan topli obrok, daju mogućnost ugrijanog doma. Tako da mislim da će uvijek biti potrebe za takvim programima. Gospođa Nedić malo pre izrazila nadu da će te vi kao predstavnik grada i dalje biti od pomoći, možete li to obećati? Pa naravno, Vesna je sada ovdje, Mirela nije ovdje, znači i Oaza, i PGDI, i BRIC, odnosno svi pa i Baranjsko sunce i razne udruge invalida, kogod se nominira prema bilo kakvim projektima, da li prema projektima ministarstva, da li prema objavljenim natječajima Evropske unije, grad je uvijek spreman dati potporu i čak i aktivno, čak i financijski poduprijeti takve programe. One koji rade uvijek ćemo podupirati. Da, koji vredno rade, a definitivno mirovna grupa Oaza je sasvim sigurno spada u tu kategoriju. Gospođo Nedić, što reći, mislim, zapravo svaki komentar mi se čini besmislim, tako je sama činjenica da je to projekat besplatne dostave hrane, više nego dovoljno svakom pametnom, tako da jednostavno svaki komentar mi se čini besmislen. Želim svako dobro na tom putu da istrajete, da vam projekti koje radite po tom pitanju, ali i po drugim pitanjima, jer naravno, kada kažem da ste više nego vredna grupa, pri tome imam u vidu bezbroj kvalitetnih programa. Želim puno uspeha vama, gradonačelniče, vas držimo zapravo za reč da ćete pomoći onoliko koliko grad može, znamo da to nije puno, ali onoliko koliko možete, evo kažem, držimo vas za reč. Pa naravno, evo, grad je jedan od glavnih pogonskih generatora i za osnivanje ove lokalne akcijske grupe, koja evo, u svojim programima, odnosno evropski natječaji će u dobrom dijelu programa ići baš prema socijalnim programima, prema tome i od uspješnosti i kvalitete tih natječaja koje budemo nominirali ovisit će koliko ćemo mi u stvari apsolvirati tih i apsorbirati za ovo područje tih socijalnih programa koje bude objavila u budućnosti Evropska unija. Evo, gospođo Nedić, ako osjećate potrebu da nešto kažete još na kraju, izvolite. Evo, hvala što ste nas zvali i ja se nadam da ćemo se opet i susret.
možda za koji mjesec i na tu istu temu. Evo, hvala vam gospodo, podsjećam još jednom na kraju, smo emisija Razgovor s povodom sredom, naši današnji gosti bili su gospodin Ivan Dobuš, gradonačelnik grada Belog Manastira i gospođa Vesna Nedić, voditeljica oazinog projekta besplatne dostave hrane. Gospodo, hvala vam što ste vaše vreme poklonili našim slušalcima. Hvala vama i hvala svim slušateljima na strpljenju i nadam se u sljedećem nekom javljanju još boljim vijestima. Hvala.